Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ano di pa nagkurang baray? Mayat mo lang kanina itang baro at TV, may? Kanya kay baray. Nagkatawa ka lang, may. Nagsaw ka mo dyan. Di mo maawatan ti pa nagkatawa. Ulit at akas tuyang, Kanya nga iti nakakatawa, baray. Nagsimple. Kaya't nasaway, mayat ti TV. Agasam na kaya pagbuyaan nyo kay kani Maritoyan. Ay katuwan mo na, baray. Aguma kami, agbuya. Una. Ngam di TV, may. Black and white, in orange and gray. Danda ni Jack mabigbig ti tao na ta nagaduti kuto-kuto na. Aja, kuto-kuto. Apay nga katawa ka? Sapay ulitan na tiyag katawa. As kalamangas asar in the world, Aja, ay kat gumatang kayo mga minati dakila TV yung baray. Huwan nga ron igatang, may. Isungan anusan, may. The black and white. Isulatan, Nagdakkel di TV na nanatuyang kan tatabadong, Chip. Ay, maya ta pagbuyan iti basketball kan boxing. Maya? Mabalin nga ta ti mapan makibuya iti balay ta. Diyan mo, Kaya da nga ta? No kayat da, Mamati kamay. Damagag tuman kini tatabadaw. Barang mayat da makibuya tay jay. Aja, may kayo makibuya iti TV iti balay, may. Ay di kayo lagbabay. Damdamagag lang mat no mabalay. Agungat kakitnain. Ay saan nga rin ang mabalay? No saan? Di saan? Kaya't mila kumamakibuya iti boxing into umay aduninggaw. At da boxing kahit. Saan nga rin ang mabalay na pinagkuli mo tayo yan? Nagawit ang karudan tatabadaw. Tay nakpakanan dagiti tarakan ko apatukan manaw. Saan ka nagdamdaman pa ya? Tawan ti sa bali ang mabalay nga agbuya iti TV, may. Nakabilay, kanituya ka. Nangakaw, inakaw. Anya ti may imbaga ni Kwaraw. Nagbabay na niya ako araw. Nagpuskol ti rupa na. Apay nga agungot ka. Nagasim nga. May nakintindi na mag. Numabaling nga umay agbuya dito yung TV ta. Kahit anya tinsong batmaw. Ay kitsan na mabalin ko na ka. Kinatang taday ta ati ibay para kadatalaan. Apay nga umay makibuyan nga. Kat umay dalaang mat makibuya. Ay kit agbayad da. No kaya dati umay agbuya. Tila sasawa mo. Kwartala ti adda di ta panunot mo. Sika badaw. Kat, kumusta nga di dakkel a TV Maritoyang? Nakasupot pa'y laang maray. Jay la karton na tinikatmay. Anya, kat kasano kayo ngay makabuya no nakasupot pa'y laang? Apay, saan ay amabalin nga agbuya no nakasupot pa'y laang? Di mi kayat amatapukan. Kano kagagatang may? May na, tapno nalawag ti panagbuyayo. Nasaysaya at no ikaten nyo ti supot na. Ay saan? Dinto pa'y kayat ni Badong kung adda umay makibuya. Ay, di na kayat, maray. Iparit na, maray. Apay, asino ti umay ko mamakibuya aya? Dakwarog. Umay da ka no makibuya iti buksaing inton Domingaw. Sapay plan-planwan, mi ka ni Mariba nang ti umay makibuya. Ayam iparit yung matgayam. Umay kayo mat makibuya. Di pelikula ti umay mi kumabuyaan. Di ngay love story. Di makapasangit nga istorya. Ay na, day tati kay kayat ko abuy-buyan, maray. No talo tayo nga agbuya kada Maribanang. Ay, siguradaw, agsasangit tayo at alaw. Ay, ala, bay amaray. Damagagtukin ni Badong kaw. Numabalin kayo nga umay agbuya. Ibagam nga ko kumari tayo, mag. Mabalin mi mo't siguro, ati umay makibuya, tag ko kumari tayo, mag. Ay, nagadumit ang dagita manok mo, paray. Ay, tarakan ko dagito paray. Uray ni Kwarog, idilim mabasa kaya balay na. Nagadumit lang, di manok na. Imalang amin kanyak ang mahilig nga agtarakan ni Kwaraw. Ay, siyak. Sa anak ang makapaado iti manok, paray. Diyak man ang mundo, apay.
Kasano ang makapaado ka nga katsinsida mo't adagos? Ayun na niya. Uy. Puno tayo ta, pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito. Tagawid na kan. Ay, mabiit lang. Ha? Hapay aya. Ada mo boxing inton Domingo. Ay, umayak man makibuya iti TV. Ha? Hapay nga umay kapay lang makibuya, pare. Dapat TV, oh. Ay, black and white nga road. Ah, Hey, sakto man ang timaktagan nga igam iti antena. Oho. aya. Eh, ni banang pukaw tumat apukaw. No sa dinaw ti pangiposisyonak iti antena may. Oh, Panunutag pa ya, pare. Nung mabalin kayo nga umay makibuya, intong Domingo. naa. Ay, masapol pa ila nga isipom. Ay, kituan na. Naa. Doon ngay marugitan di balay may. Kit inaldawom tunti umay. Naa. Oh, makitam ita ba daw? Kunaken ka abidot ti desisyon mo agumatang iti dakkel at tibay. Hapay man na nakamali ako na. Kit agbuy-buya kami da. Adang agpaisaw. Baraw ken dakkel at tibay. Ang awan mo't si daenta. Anya? Awan manay. Awan igatang kaw. Hindi kalman, awan. Ita, awan manay. Awan nga raw. Ay, aguray ka to yan. Bay anak mampay nga agpanunan. Tanya man ang ti panunutam. Agulimag ka. Mayat sa. Mayat tay. Ay, aglisi ka nita pag natuya. Na. Sa dino ti papanam. Kemangantan. Kasano ang mga takit awan mo't si Daing? Aglisi ka, tamapang ko kasarita ni kumpare ngay Daing. Dumawat ka iti si Danda. Ha, di ka lamabain. Di mo pay kaya't apagbuyaan ida iti tibay. Paray! Naa. Paray, Daing! Sino tagay ayab ijerwar? Di mo't kumparim abadong. Ay, ada siguro ibagana. Ay, anya nga taayat ti ibagana. Kat ingka kasarita Ay! Tayo maamwam. Ay, sige. Ay, bakit pare? Ay, Ah, paray! oh. Umay ko ibaga. Mabalin kayo nga agbuya iti TV may, intong Domingo. Oh! Mabalin pare? Way, mabalinan paray. Nakapagpanunod akaw. Kit bayat ano kasta pare? Ay, katwa na paray. Umay kayong tulad ta agbuya. Rabi kay jibukseng. Ay, sige pare. Umayak tumakibuya. Umay ka nga umay pare Win! Kit no paborito, ti pabuya buksing. Ay, nagmayat ko mati agbuya iti buksing niya, check. Nga raw. Kinodamot TV da kapitan. Anyamat da dya TV da. Nakadadaan. Mayat ti makibuya iti TV da tatabadong Saan mo ta mabalain? Iparit na mait. Nagkuna ngay pare da. Sika. Ha? Kat nuuray ka lago nga it. Idi mbagakkan ka makibuya kami. Ay, saan akong nga gungot ita? Mabalin kayo nga umay makibuya. Ha? Nangagbuchet. Oh, Ay, umay kami nga rod makibuya itong Domingo Way, umay kayo. Ngam na agpigad kayo. Tamnusan na marugitan dyan datarme. ay, wen tatabadong. Buguan minto pa iti sa kami Kalpasan ti bukseng ang mapanbuyaan da kapitan. Datanto mo ti mapan makibuya di tabalay da marituyang. Ay mabalinin ay ti makibuya ije balay da. Mabalin ka naon. Iparit da ngamin iday. Saan mo to aliplipatan ti mangitugot iti panyaw ta makapasang ito ti buyaan tayaw. Apay ngay apanyo ti itugot ko. Tuwalya ko Ay, managsangit ka mat gayam, nagbuhibuya ka iti drama. Ay, uwin mare. Ay, uray lang mapuspus jay tuwalya. Gapo iti ado aluak nga agarubos. No siyak ti agbuya iti drama. Uyang, ado ti umay agbuya, intun madamdama, dito'y balay. Manuda. Basta aduda, umay agbuya ni kumpare ngenteng. Takwaraw, kinagititanaw. Ay, talaga nga aduda. Ay, kit aduda iso pagpigadam ida. Apay, awan ka aya inton madamdama. Awanak, ada papanak. Na, sa dino ti papanam karabi ay. Mapanak agdiskarte, isidain ta. Ah, Kanayon to, magawan laki masidan. Intun bigat, nasken nga da sidain ta. Ay, uraynak mo ta, Chief.
Pampanawan na butang ka ni Rabiin. Huh? Darasma, nagbuntog kamot nga minamag na. Mangrugin ti buksing. Nagsipngat. Mabutan kay tinasipngat. Nung ay dalalya. Para takam kiti ti magna. Ada magmagna nakapuraw. Daytan sa mo di bagbaga da wait di. Wait, lidi asasawa Mike. Tao dayta. Tao aya. Kat nun ni tata ba dong dayta? Ay sumagayam. Kuna no kapre. Tata ba daw? Sa dino ti papanam katrabeing. Ha? Ay, di talang. Alain kayo nagbuya. Uwan tata. Ha? Darasam nga minti magna, usay. Partakan yaw, tanang rugay. Uwan tataba daw. Hey, eto kay magayam dito yan. Wanang kail. Sinambut mitirugi ti buksing. Ay, isumit gayam asaan dakon nga inuray. Mala daw kami nga minain. Alan agtugaw ka ng kail tagbuya tayaw. Uwan danugam! Kasta! Tira! Danugam! Nagmayat tiyag buya. Nagtagari mo dito nga usipin. Ibagaman taguli man. Ay, tira! aguli makakanusip. Nagtagari ka. Danugam! Lip hook! Right hook! Kasta! Woo! Saan na mo ta kaya ti sumardang ang kail? Kasano ta makabuya nga no natagari? Sige! Kaya't mo tabagsardang ang kail. Ay! Sige tira! Ay, sige man. Pasartingan. Balat! Danugam! Di ka gatras! Abante! Danog! Woo! Di ka pala sumardang Ap nga! Aw, in-street ko ng kail. Si Mardang ngayon. Ay, makabuyatan. Una, agul-uro kain. Ay, nagmayat ti agbuya TV da pare ba daw? Anya, kwara. Unyar dang kail. Idi dinanog di nakalabaga di nakangisay. Naplata dagaos. Ay, naplat ay adagos kano saan? Ay, sana ya. Nalisya na di danog di kalaban. Ay, kunak man no naplata dagaos. Di kaduam atanaw, ani usep tinaplat, idi ni street maw. Ay, unang kail. Kasanaw, nakatagtagarimat ngamin, di ni street count. Ay, saan man aday tanaplat. Kaskada in-street ti pagsaritaan nyo. Ha? Ada na pasamak idirabe Anya mo day ta kumaan na pasamak ngay. ay nainteng ada manok mo ang mapukpukaw. Ha? Kasano nga da mapukpukaw? Ada nga rod ng takaw iti manok idirabe Ay, sas, Anya? dagiti manok ka. Nakaw! Ay, sigurado ka iti day ta nga ibagbag. Ay, ingka nga min bilangan no saan ka amamatay. Ang kail, talo ang manok ko titinakaw day dirabe. Talo, anya? Talo? Nagatumot tanday ta ka nakan. Napangagsangit ka matang kail. Kano natakawan nakmat iti chicken. Kaya't masawain, pagpadata natakawan iti manok ang kail. Oo. Lima ang manok ko titinakaw na. Makapasangit. Ay, napantalang nakibuya iti buksing. Nadan ng takaw ka dagiti tarakan ta. Sino nga ta tinagturo na ng takaw ka nagiti chicken ta? Ay, unang kail. Nasabat minitata ba dong iti rabe Ha? Iso nga ta tinagtakaw ka nagiti chicken? Masidam amin, dagita manaw. Apay kiti na saan ngay. Kunak man numay sala ang titiliwam. Apay anagadaw. Kinulpi ko na. Kasaan na nga subli-sublay. Makabannog magkay, ti umuli iya inaradan. Maamwanda asikati ng ala kadagita manok makita. Mamuanda, numapan mo manin istoryahin dita. Pamigat na dayto'y upa. Pangal daw mo dayto'y kawitan. Pangrabiita mo dayto'y... Hey, yak amaw, no pamaklain dayto'y, no panumbuyan naman ako. Anya? Ay, jakpay lakayat ti mapan agbuya iti TV di tabalay da marituyang. Nagbabawi ka na dagos. Ay, mapukawan kamin tumanan iti taraken. Kaano pinaayaban ni Kapitan ni Kabadong iti barangay hall? Taapay. Ado kano tinakakita, ani Kabadong ti emol iti inaladan yo anangala iti manokyaw. Anya? Uray iti inaladan ni Kwarog, inuli namot laeng. Ay,
Kas tagayam. Ay, nasaya at mat, no kasaritan ni Enteng ni Pari Badong. Tapno saan nan nga ulitan ti agala, iti saan na atarakal. Uy, Nain. Siya akong tinangala, kadagiti manukyo ni Kwaro, pare. Aminag, siya akong. Aminam? Kitni? Awan pa dinamdamag ko, agsasao ka na. Kasana, makapakonsensya mo nga min dito pa ng ming mo kanyak, pare. Agtad-tad dagiti luam, akaskala, kakase. Paray. Ha? Ngay. Sukatam dagiti manok, kuno alak jay tibem, ta isunti sukat na. Sukat aklawin, abit pare. Unay kamot rin. Alam ki dan jay tibem, may kinituyan ka. Awan to nati pagbuyaan mi, pare. Saan kami to na makibuy-buya, tibim? Narikatin. Ang mga agalakan tumanan iti tarakan mi achikin. Ay na, tatabadong. Agaramid kalata iti nasayaat. Tapno saan da ka, apaayaban di ta barangay hall. Nadaydayaw kalata, no nasayaat ti aramid mo. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayak man nagreklamo dito yung barangay hall, paray. Mabalay. Pwede Apay, anyak ti reklamong paray, Dagitaman tricycle driver. Ireklamok man ida. Sino at tricycle driver ti ireklamong paray? Ay, amin da, paray. Ay, amin da. Karaman ni Kwaraw. Nagadadudan ka. Ay, apay. Anyak ti basoldakan ka? Sanda amang tad iti barya. Ay, barya? Apay nga, di da itag ti barya paray. Iso nga ron nga reklamok ida. Bayam. Kasaritak ida amin. Amin da, pare, Wee! Saritam. Ibagam, asyak tinagreklamaw. Ibagak! Amin da! Napan ka nagreklamaw, ije barangay hall? Wine, sana yang imbagaking ka. Nagbasit abanag, mapan ka reklamaw. Anya, nagbasit abanag. Kit namin adon, asaan da nga intad ti baryak. Tunggal agloga na kiti tricycle. Saan da nga itad ti baryam? Apay ngay, asaan da amang tad iti barya? Ay, kat kukuwadan Igatang dan, iti arak nga inuminda. Ay, imay ka din ni Kwarog dito'y balay. Ay, saan pa'y mat? Ado nga binti pasaheros ita. Iso amayat ti agpasada. Saan na pa'y siguro ang masangot ti umay dito'y balay? Kasaritak ko ma. Tayo may nagreklamaw ni Pari Badong. Inreklamo na ni Kwarog? Saan laan ni Kwarog Amin at tricycle driver. Taapay ka no? Anya ti basol dagiti tricycle driver kon kuana? Saan ka no amang mangted dagita a driver iti sukli? Ay kat madi ang agpayso no kasta. Ay, iso nga no umay to ni Kwarog dito'y balay. Kasaritak may papan iti dayta. Nagado ti pasahiros, tip. Saan taas sumarsardeng iti panagpailit, Kastoy kumakanayaw. Ado ti kwarta tayo, no kanayon na kastoy ti pasahiros. Mabisina kaon. Oh, kita agasukan ti kusina da kapitan. Kita mo. Aywan, agarunan ni Antibanang. Mangrugin nga glutaw.
Nagbanglo ti mga angot ko nga ilutluto na, Chip. Unya raw. Ay, mapanak sandita balayda. Mapanak makipangan. Ay, nakaon. Agudong ka, Maray. Wan, Maray, ni ko mabadong ko, nga masadot ka na. Syakto pati agudong iton bigat. Inakagatang itilakok. Sige, tamapanak nga rudang. Sambutam, tadamay sa tricycle nakaparada dita paradaan. Ado nga ti pasaheros ita. Wan, Maray. Amom ti pangitulodam kanya, Jaw. Amo ka, ditulog kayo di palengke. Di mo pa'y damagan. Abay, damagag pa lang. Nakaigam kayo ti basket. Kawatan ngayon kag palengke. Amaw nga ijay gate tau ti pagdisaaga. Ha? Ijay aya. Idisaagnak ijay paglaklakwan iti kalalakaan. Kalalakaan. Sa dino abanda na ita. Makita mo, di kanto mga minagdamdamag. Ijay ung tau. Ay, ijay. Katno puro nalaas. Kas kada nalaylay tila ko da ijay abanda. Oray, takalalakaan nga raw. Sige. Ijay nga ro ti pangituludakan ka, nana. Nagdamag ka nga minat. Di nakilablabos, Nana tuyang, at datan dito'y gate to. Dito yan ti ungtaw. Dito ti ayan ti kalalakaan alako, June. Bumaba kayo nga ro din, kat iawat yung tibayad, yo. Hap, ato'y ti baintay. Thank you. Anya, thank you. Thank you, taraglugan kayo dito'y tricycle ko. Itad mo nga, Roger Barya. Saan ka nga ag-thank you dita? Ay, wala niya. Ang dagayam suklim. Manong aminan ti suklim. Kwintaan pa ilan. Kaslasaan ka nag-grade 1. Naggraduarak iti grade 3 na natuyang. Itad mo nga Roger ti Barya. Kwinkwintayak nga raw, no manutitad ko kan kaabarya. Ay sus, nagkapoy kan aya. Baintay jay inyawat ko kan ka. Ti pamasahing agpailay kot kinsay. Wan, kinsay. Angam no senior citizen akas kanya. Adda discount na. 5 pisos ti discount mo. Iso abarya anak iti kinsay. Ha? Abay, kinsay? Kag, day tangarod ti kwintak. Ay, saan Malugi ak Ay nahaldawon, nalaylay to amin ng alako da. Jak pala itad ti bariyam na natuyang. Na, papanam ngay? Inak payak pasada. Kaano nga itad mo ti barya? Kwinta ak pa, inumano ti itad ko king kaabarya. Ay, oo na yan. Podno tembagam badong. Talaga adi da itad ti barya dagita tricycle driver. Kunaking kakay. Iso arumbang lang diya inaramid mo, nga inreklamom idakin ni Kapitan. Ang jakam mo, no kinasarita idan ni Parinteng. Rumbang lang akasarita na ida, tasaan amabalay aramidin da. Inton masabat ko ni Parinteng, damagag no naaksyonan nan ti reklamo. Malagluto ka nga rudang, tanabanugak anak ipalingkay. Nabanugak lang nga rudang, di da pa'y intad di baryak. Hay, makapasakit ti ulaw. Ano? Nagimas talaga ti mga nito'y balayuan tay. Amok kita nagluto kayo iti adobo amanok. Naangot ko. Iso kayo maya kadagaw. Ay, di mo mo't ibusan amin ti siday na kwarog. Magibati ka mo't iti para kada kami kani antem. Ay na, bye-bye am kadila. Masapol amangan iti adaw. At no ada pamigsa nga agpasada. Ewan angam ibusan na mo't amin asidain. Kita be, subo. Lip and right. Kwarog. Agangas ka mo't Sana na masapol na itangkal. Naata malipatan pa yan ti agangas. Bye-bye aman nga, men. Ay, nung ay maispalan, di basol kumanan. Sungarot apagin inayadag amangat. Kano, ti matmatay ang maispalan. Oh! Ay, sos, inteng. Naispalan nga ang paison. Ay, pagpagam tibukot na. Ay, sige. Pagpagag akastoy. Anya nga dyan impugso na. Sus, day matlok puti manaw. Naipugso. Ay, naadapay kawat na.
Ay, Na. mayatan ang kail. Mayatan! Ituloy tayong timangan. Ay, nausto na. Ay, nabsog ka lang nga roon din. Tuloy pa ilaan. Ay, kakidya sa alasain. Danas ka na pagtungtungan ta intong madamdama. Diyak pa'y nabusog ang kail. Ay, saan? Nabsog ka na eh. Amon mo timbagakan ka nabusog ka kaon. Ha? Ay, sakti mangibagbaga. Ah. Ay, nabsog ka. Ala, ingka ijay salas ta sumaruno ako. Ay, agtugaw ka kwarog. Wanang kail. Anyaya ti pagtungtungan ta. Ay, inreklamo na ka ni pare ba daw? Ah, anya ko matibibiyang ko iti day alakay. Anday, di mo pa'y kalunkunan ti panganan. Naa. Manganak pa inton madamdaman. Ay, inreklamo na kayo at tricycle drivers. Anya ko matibasol mi kan kuana. Eh, di yung kanumot itid ti barya dagiti pasaheros yaw. Kuna na day ta. Win! Apay ngamin, di yung itid ti suklay. Kuha namin ng kain. Anya akwa. Naskan pa'y laya nga ibagak ti rasaw. Una, ta reklamo nga raw. Di sungbatan nyo. Marikwadak, nakasarita nga tan di parinteng dagiti tricycle driver nga inreklama. Nakasarita ka nun ni Kapitan, ni Kwarog. Kahit nagpatinggalang dita. Saan ka madanagan? Siguradong aksyonan na dayjay. Naskan lang nga aksyonan na. Kayat ko nga aksyonan na nadagos. Asa? Ay katuray matagdalan iti proseso. Ay awan ti proseso kanyak mare. Amin na reklamo, agdalan dayta iti proseso. Apay naskan nga idalan na pala iti proseso ngay. Pampatid duglaang dayta. Umay ni uncle ko dito'y paradaan inton madamdama kakatuwa. Aya. Tapay nga umay dito hoy. Anya ti aramidan na, chip. Inreklamo da tayo kanaw ni tata ba daw? Nay, naglaing mat day tang agreklamo alakay. Nagrasunak mata. Anya nga tinrason mo? Aday tan ni uncle ka. Good morning, Kap. Ay, nakasagan na kay amin eh. Nakasagana kami para itian niya, Kap. Itay pala ka. Umay na tistinga, hindi kinalaing tayo ti arithmetic. Apay aya. Apay nga ay. Imbagak nga raw, medyo nakapoy tayo iti arithmetic. Ala, takitak ti kinalaing yaw nga kwenta ita. Makita yun dahil ti kwarta nga igam ka. Peke apa iti pisos na ita, Kap. Atan na kayaw. Kapag nga katawa kayaw. Atan na kayo kanaw. Nagluganak dito yung tricycle ni Kwarog. Di tapay mat karag-karag at tricycle, tinapili mapagluganan, Kap. Di tricycle ko ati pilyam, tanapintas. Example lang dito ibagbagak. Ay, example lang ka na. Ayan. Intulod nak ni Kwarog iji ili. Manaw tinaskan nga ibarya kanyak ni Kwarog. Dos, Kapitan. 1, 2, 3. Natagbilang ka pa lang mat Kwarog. Aguray ka, Uncle. Malaya iti pinartakan da itaw. Kurik jay songbat ko, Kapitan. Dos tiromba nga may baryakan ka. Pisaw! Piso ti barya mangkay. Ay, kapoy kaya talaga iti arithmetic. Apay arong ti songbat ka, Rung kay adwa. Rung ano? Nasken sa nga agsubli kayo iji grade 1 Ay, sana nang Kyle. Suruan na kami langain. Uray dito'y paradaan, ti pangisuruam kada kami. Huwag ngagpaiso, Kapitan. Mga laka iti blackboard, kanchok. Apay maray, anya ti aramiden ni Kapitan dita paradaan. Ay na sursurwan naman dagiti tricycle driver. No kasano ti agkwenta. Agkwenta lang, di dapay amaw. Dahita nga rod ti pagkapuyan da. Isumot lagayam nga agreklamo ni Pari Badong. Asaan da nga inted ti Mariana. Ay, oray siyak maray. Saan damot nga inted ti baryak idinaminsan ang nagluga na. Iso at talaga anakapoy da nga agkwenta. Wan, day tamot ti may saan adlaw ko. Ay ket bareng masurwan idan ni Inteng tapno awanen ti mangireklamo kadakwada. Naganos ket ni Kapitanan, tasurwan na pailaid. Nagmayat tagdang nga kini Kapitanan niya, Chip. Naglaing ka mamangisuro ni Uncle Kao. Naglaka nga awatin dagiti ipalawag na. Kas day gayam ti Maynaws. Kisayam gayam.
Katwain, abay, itamlangan na amuan day ta. Wen, Chip. Itaklangan na amuan. Abay, saan ngayon suri ti maestrayo iday? Insuro na, ngam nagabsentak iday. Ay, isumot lagay madimo amua. Sika nga, Chip. Amom ka di ti addition. Naglaka, day ta jay pagnayunam. Ay, naglain kagayam, Chip. Sigurado asaan ka nga absent. Idi insuro day ta ti maestrayaw. Nabannog ni Kapitan anang isuro kadagiti tricycle driver no kasano ti agbarya. Mano atawin dan na kita tricycle driver. Saan da pa'y gayam nga amaw ti agbarya? Ita, agadal da pa'y laeng. At daayamat lin na kayan wano binnaketan iti panagadal. Ay siya, amok amin na kita. Isungay di saan da ka binariyaan. Nagreklamo ako na dagaws. Ay kat sapay kumaata iton sumarunong aglugan ka kat baryaan da kan. Ay, singirig pa'y dagiti barya ka saan da nga intindi kanya ka. Amom numano amin dagi jay. Nalaing ang agkwinta maray. Ah. Saan da ka mamaysaan na kita? Hinaktumang kidiaglogan manay. Padasig man no amo, tandi agbarya. Aw, nakadanon tan dito'y ili, itataba daw. Wait. Atoy, ti pasahay. 50 man ti kwartam. Baryaan ako na. Darasay. Mabit lang, tabi lang ti pagbaryakan ka. Amam, numano ti baryam dita. Amo ka, mabit lang. Sa akong tagkwinta, para king ka. 50 day ta kwartak. Minus 15. Minus 10. Ken minus 5. Ulawon nak matataba daw. Ti baryak, sangagasot. Ha? Mala, ikan na kon, iti sangagasot. Apay nga asang agasaw. Ay, basta bangtad ka, iti sangagasot, darasay. Ay, agreklamo ka man nun, pare? Wait, kasandagam nga intad, baryak. Ay, kasano ket ulawom ngamin dagiti driver. Eh, Kaya't mula ida mamaysan. Ay, aga semut day tabaryaan da ka iti sangagasot ket 50 pesos ti kwartam. Di abonado da pay. Aya. Ay, pasensya ka na pare. Nakapuya ngamin ka, iti arithmetic. Naa. Malagip mo, iti grade 1 ta. Sikat ipagkop-kopyak, iti pare. Ha? Mala, suruan nakmangki, iti pare. Ay natatabadong, saan mo agundawayan ti may sa tao, no anyaman ti pagkapuyan na. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakapanimig manad ni pare Enteng, di tatawa da, tuyang. Kita ma. Ayun. Apay nga inaldaw samutan ang nakapanimig ni Kapitan. Uy nga rad. Saan ako mga ipagpakita ti panagpanimid na. Takababain no makita dagiti tattao. Apay kumano makita dagiti tattao. Kababain ayat agpanimay. Anya langan nga iti maibagada. Adaw ti problema na. Saan nakabailan na sulbaran kung kunada na. Ado nga ti problema ni Kapitan. Ay, jak mo ay, di pa lang arod agikat na Kapitan no marigatan. Tasyakon, ti sumukat kinkwa na. Kabaalam, ti agbalin na Kapitan. Ay, katuwin na. Kapitan nunlay. Kano naglaka. Siyak, jak kabailan. Awal lang amin pa nagtalag mo kanya kay. Kasano kumakabaalam ti agbalin na Kapitan? Demon to pa'y madisiplinaan day tabagay mo. Anya, ay madisiplinaak mo da.
Asawa mo dita. Oh, denggam. Hmm. Nagsadot ka. Awan trabaho. Mamartag ka pa'y. No kasta mabartag ka. Amin amasabat mo, kayat mo adanugan. Kaya't mo asawan, siyak ti problema ni parentay. Wan, Maray. Panagkunak kat problemado ni Kapitan. Manon ngal daw ang makit-kita ka nakapandimid iji tawad Nadagsen siguro ti problema na anya. Asino kumamot nga mingay, ti saan nga agparikot. No dagiti ka barangayam, kat saan damot nga agraem kadagiti opisyal da. Ay, no siyak maray. Dakkel ti panagraem ko kada kayo nga opisyalis may. Ni badung ko adawang babayin da. Panagkunak, iso ti kadakkelan a problema ni Kapitan. Ngamin, mang parnuay iti gulo no kasta amabartag. Ay, dayta ti dakkel a parikot ko itamaray. Sapay awan trabaho na. At ti kumita ti tabalay da Kapitan Chip. Tapay, mate. Makikita man ni Kapitan ni nakapanimid. Oh, Diyak man mo kini Uncle ka. Ta nakapanimid mo't akanayaw. dan sa problema na Chip. Kasta ngamin nada parekot kaw. Ag panimidak mat iti kasta unay Sakot sa anak nagpanimid. Ha? Tadakas ka no ti agpanimid. Nagkunamak kang kamay. Ni tata ba daw? Ni matata ba daw? Ay, agad ka. Speaking, lumabas dito'y paradaan. Ay, sigurado nga agawis mo nanday ta iti shot. Imbag kumano, iso ti gumatang iti arak. Ay, wangag paiso niya. Makin inom lang, may. San agumatang iti arak. Pakpakawan mo't ano siya. Mas daaw dagiti ka barangayan tayo, Kapitan. No apay akanayon ka nakapanimid iti tawayaw. Ay, asino ti mas daaw? Ni Kabadong, ni Marituyang, kan uray syakmat Mas daawak, no apay akanayon ka nakapanimid. Mas daaw kayo gaya. Ibagbaga dagiti daduma, nga ado ka no, ti parikot mo. Ay, amuklatan no asino ti mangibagbaga. Amok, ni paribadong niya. Wan, Kapitan, ngam panagkunak kat iso ti kang runaan a parikot mo diti barangay tayaw. Iso ka day, Kapitan. Eh, saan mo ta? Kat asino ngay nga rod ti parikot mo? Ay, narigat ti agibaga iti sa bali. Ay kat ibagam ita kanyak Eh, kwarta ti parikot ko. Agpapada tayaw. Kwarta amin ti parikot tayaw. Asino ka di ayat saan nga agparikot iti kwarta kada tayaw. Ay, adapay sa bali a parikot ko. Ay amok daytan, Kapitan. Awan matiba ko kwarta mapada may. Na! Agpapada tayo kunak tumad. Ay, saan aday ta ti parikot ko? Anya ngay nga rod ti parikot mo. Ay, problema nga raw. Ta nagadumat din ti kwarta. Anya? Problema no sa dino ti pangigastusak. Nagmayatan day ta parikot mo, Kapitan. Kasta ko mamot ti parikot ko. Di kayat ko. Maray, amo ko ti problema ni Kapitan. Imbaga na kan ka, maray. Wan, nagsarita kami di barangay Holitay. Kag, anya ngay ka no, ti parikot na. Ni badung ka? Saan, Mud? Problema na kano ti kinaado ti kwartada kan ni Maribanang. Ay, saus! Nagmayatan ngay dahita problema. Uray siya kuma. Kasta kumama ti problema. Ay, uray siya, maray. Nagmayatan nga iti maadaan iti problema, kasta. Isugaya masaan arumrumwar di tabalayda ni Maribanang. Bambantayan na di kwartada kan ni Kapitan. Siyak nga rod ti dumanon no kasta. Tamapanak man umutang iti kwartada. Am-am da tapay nga ta. Tapay kit dinasaan. Kasta kano dagiti tattao akla at abumaknang. Nagbiit da makalipat. Ay, kasta nga ta. Sa kumamot ti maadan iti problema kas ka ni Kapitan. Na. Adda kagayam di tao, Saib. Di da nadlaw kat itayak pa nakatugaw dito nga dengdeng iti istoryayo adwa. Kada ka mga mindita igay. Lukas ta, nangagmu amain ang nagistoryaan mai. Opo. Di mo istoryaan iti sabali di nangagmaw.
Ay, sana mabalin nga istorya ni iti sa balay. Saan na mabalain? Apay, si kakagawad, inistorya magkanina na tuyang. Ah, ay sus, Marituyang. Uy, di mo istoryahan iti sa baliwan. Day tatijak masigurado maray. Siyak nga main, no adamag ka, naskan nga istorya iti sa balay. Ano saan? Diyak makaturaw iti rabi ay. Lawlawan ko na nang istoryahan ka. Badong, ayan mau. Ada ka nakatugaw dito sa alas. Sang wanda lang aro din, pero kinakpailang may. Adda na damag ko kini kumarik akwanang. Ha? Isaw, ti umay ko istoryaan kan ka. Dayta ka manan. Ag-istorya ka manan ako nakon. Yak kaya tadanggan dayta nga istoryan tuyang, no saan napudpud na. Denggampay ngamin nga umuna, Ay saanay, sana nga interesadaw. Amaw, na niya ti parikot ni Kapitan. Kwarta! Ha? Ay, papada tayo na, iti parikot. Parikot na di kinaadaw ti kwartada. Saan da nga amaw, no kasanuda ka no agastusan. Dayta ti parikot na? Dayta mo, timbaga ni Marijuanang. Ay mapankunto mga bisitahin dayta akong parik. Kasapulan na ti balakad ko kay. Na, itatanadamag mo nga do ti kwartana, mapan mo bisitaan na balakadan. Chip, ada kaya kung ibagakin ka. Ngam, jak sa ibaga? Na, luklok wala na kasama eh. Saan, Chip? Talaga nga kaya't kumang istoryaan da ito eh. Kat istorya mo na. Ay, saan? Apay? Agung ni kagawad ko anang. Binilin na kadyak ka mabalin nga istoryaan iti sa balay. Kasta. Makita mo dagiti maskals ka. Apay dagiti maskals mo. Kaya naksamot na bitugahin, Chip. Ay, lipakan na ka day. Wanay. Ay, sige, istorya akon. Pero kay may tiro kay. Ay, kampay iday. Apay akampay iday. Ha? Kaya't mo asawain. At da idinapasama ng istoryaan. Saan, Chip? Kahit apay nga da kampay idina. Kunam nga irugik. Ha? Ay, saan mo nga irugay? Ha? Basta istorya mo. Direct to the point. Inteng, apay ang nagadumot ng ti tao di taruar ti balay. Apay? Nakapila damutan. Umuna ang nakapila ni kumparim, abadong. Natipilpilaan da? Ay. Ingka kasarita ida. Anyat pilpilaan nyo, paray. Ay, sana ka makipilpila paray. Umay ka bisitaan. Yak man mo na gito kabaranggayan no apay ngay may daan nagpila. Ay, anyat tipilpilaan nyo. Umay kami dumawat iti kwartam, Kapitan! Nadamag mi ngamin nga do ti kwartam, kaday ta ti problema! Kapag naindak, naglisi kayo tamat na. Ay, may samot na ito akwarog. Apay ay akwarog. Umayak dumawat iti ado kwarta mangkay. Kastamot lang tiket kung ngay bagaking ka paray. Ay, agawid kayo. Tadyak mang tad iti kwarta. Iti uray asino man kada kayo. Apay ngayon kay. Kano yung bagang paray. Atakas tagim imat. Saan ka mo nakasta, Kapitan? Nangag mo paray. Mangibingay ka mo tahiti kwarta paray. Maray, amumin no apay asaan ka nga umay makikaruba. Uray saan mo nga ibaga, amo milatan. Amume nga ado ti kwartayo kan ni Kapitan, kat saan nyo nga amo ti pangigastusan yaw. Iso ati maibagak maray, saan kayo ko mga abing imaw? Ikanda kamay. Pagbibingayan tayon atap no awanan ti problema yaw. Da kami laeng ako kumarin ti ibingayam. Saan mo nga ikandag iti daduma? Wan, Maray. Mano ti ited mo kada kami ngay kani Marituyang. Day tagayam ti pampanunutan nyo adwa. Tano saan da kami nga ibingayan? Amaw ti aramiden may? Ngay, anya gay ti aramiden yaw. Ay, Marikwanang, anya nga minan di nagtungtungan tang aramiden ta? Adayamot nagtungtungan ta? Ada! Nagtungtungan talang hindi kalman. Plinano ta pa yun? Ay, yawa mo malagip ka, Kano plinano ta nga hold upon ka ni Maribanang no saan na ta nga ibingayan iti kwartada?
Ay, unay matanday ta plano yo. Nakamamak matanday ta plano, Maray. Plano ta dua. Ay, makapanirbiyaws. Ay, wen, makapadanag adenggan. Ay, maipadamag tukit din tinagan ko akagawad, ahol dapat. Ano niya, Che? Nakadawat ka iti kwarta ni Kapitan? Kasi mamati mapandumawat? Sana ka nakadawat, uray singkaw. Na, apa di na kainikan ko, ibaon na ka nga, ginaw iti nagkapyan na di barangay hall. Nagtala na ka man. Ay, sakto lang tati mapandumawat ay. Sigurado nga ikan nakadagaws. Kino naggagatak, Che? Uray sa dino ti pangibaunan na kanya, kaya mapaanak adagaws. Naglastog ka nga agsasaw. Uray ibaon na nga aglampaso iti kalsada, karamidag. Apay nga tadi kami laagawi dan iti balayo paray. Nakatugaw kami latan dito'y agdan me. Uray anya pa iti bagbagang paray. Sana nga gaway. Aging gadinak ipingayan iti kwarta. Ha! Ay talaga apat dyan nga ado ti kwarta. Aming gamay. Dahil iti patsin mi paray. So nga ikan nakal. Tagur uray ni tuyang ko iti balay may. Ha! Awan ni gatang may iti sidayan mi paray. Igatang iti si Dano no igatang mo iti arak. Ay katadami dito na paray. Ay, awan maitad ka. Amaw nga ado ti kwarta nga adda kanyak. Ngem pundo ti barangay dayjay. Iti sumit lang ah. Na. Pondo ti barangay. Anaskin na pagnumaran mi abu marangay. Na! Iso nga ikan nakon paray. Talaga pagnumaran ti bumarangay. Ngem sana mabalin nga iwaras ko. Jak mabalin ti mangtid iti asinuman. Oh. Ita manday ta kinaimot mo pare. Imot ka dyan. Proyekto ti pakausaran dayjay kwarta. Isaw, ti pagnumaran tay a bumarangay. Ay, gits mo, paray. Ay, Jack Gates pare. Na! Basta mangtid ka. Ay, kahit mong sakit nga ikatanda kon iti kinakapitan ko. Ikatanda lang araw dahil. Makaswanak pa'y. Apay, kaya't mo mapasamak dahi ta iti kumparin, pare. Ay, sa bagay, awan pagbalon ko king ka, no may balod ka, pare. Makitam dats. Awan to pa'y si dainyo. Adakit maibalon mo kanya ka. Oh! Kwarog, nakatugaw kamot di ta nakapanimid. Nasakit tinagam ko kinihangkail. Apay manen aya. Dumamudawat ang iti kwarta na. Hindi nakinikan. Enteng, umay ka man ditoy. Ay, bakit ba? Adda ibagbaga ni Kwarog. How are you? Ay, makasangsangit kamat ka, naka. Apay ka no, adi mo ikan iti kwarta na. Kwarta lagayam. Ay, mabit lang tamang kautak iti bulsa ka pa. Itagla nga dumawat, di napaikan. Atoy. Ay, adaklaklako iti ice cream. Inka gumatangan. Ay mo na, hinak gumatangay. Muna ita kwarta mo. Na. Partak. Bainti mo ilagayam ti kasapulan na. Hanggang di mo pa'y inikan adagos. Pinagladingit mo pa'y jay ka anakam. Badaw, itaman pa'y ayak nakita ni Kapitan ang nakapanimid di tatawad. Nasolbar na siguro, ti problema na. Adan nangigastusan na ijay ado a kwartada? Sana kwarta na ijay tuyang. Kwarta ti barangay. Usa rin da para ka nagiti proyektaw. Nagkunakan ka? Ni parinting Kunak man no kwartada. Ta-hold upon ta kumaida. Ay, di ka lamabay panpanunot iti kasta. Ay, katsiyempre awan gayam kwartata. Ay, yagtrabaho akon. Tapnusan ka, reklamo ng awan kwartata. Hala, aglisi ka nita. Tandang agkarpintira. Ay na, tatabadong. Saan mo nga apalan ti pundo ti barangay? Kasta, agtrabaho ka kiti, tapno maadaan ka iti kwarta. Ala sigay, dedan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez.
Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.